Insipolo uNkulunkulu wamthwesa amandla, Baba wamthwesa amandla, abagulayo nabahlupheki wona wesondela. Asibingelele kakhulu obingelela uyena udokotela uMhlongo abamaziyo bathi babakazinto ziyenzeka. Namhlanje ngicelile la ukuthi ngifuna sibukisane iyona indlu le ekuyiyona esithaka kuyona yonke into. Bamba asisebhule endaweni eyodwa siphinde futhi silaphele endaweni eyodwa. Sine chemist la isikhona khona namhlanje sike chemist la ehlala khona zonke induku zabantu ezahlukahlukene. Induku eziright, induku ezubungozi, induku ezibucayi, yonke into ihlala la. Kodwa sinasoke futhi esinye isigodlo esingavumeleka ukungena kusona la sihlala khona izinto ezinye ezipowerful ngenxa ukuthi basebenza ngesithunywa sizosebenza ngedlozi igaba ziyahlukana ngelila ngamane benenhlanhla niyophinde nisibone lesikhodlo kodwa namhlanje sicela ukunibonisa la ekuyichemist khona ekusizwa bonke abantu la khona imithi yokugcaba isayida ushaywe isilwane noma uthwetshuliwe noma kwenzeke njani imithi ihlala la nakhe kuzoba khona imithi la yokukhotha ake sithi ufike wena unenkinga ufelwa uhlangothi unestroke noma ushawe isilwane noma unomphulelwa noma unani nali leli sayidi ilona esidila nale uyabhema la wenza yonke into uyakhwifa wenza yonke into kufakwe emanzini uyacupha ngomkhonto uyamemeza igama lakho uthi ayiphinde emuva usukula kuzoba la izinto lezi ezimayela nabantu abasha sikhuluma ngabantu besilisa sokhuluma nabesifazane labantu abaphelelwe imendo abalahlayo abalahla intombi abalahla womakoti ila isidila khona ngicela unganithwasisike sigodwa ngisakamhlongo kodwa bengifuna univezela nje ukuthi la ikhona kamphela ndaba sibhula ngale emakhosini mase siyabuya izinto ezizophela la namhlanje sihlanganiswe ukuthi mhla ka-30 sobe sihlangene futhi kanje njengoba sihlangene la mhla ka-30 sine special esikhulu esimangalisayo sewashi neseringi nesefoni mhla ka-30 sine special ku September so besine special sewashi seringi sefoni ispecial samba kanjena ke so 15,000 ngokujwayelekile iwashi ifoni iringi iba u30,000 kodwa ngosuku olodwa nje sizwaba kobe kumhla ka-30 ku September so besiqala ngo6 ekseni sizobe so 15,000 into yenzayo wena uthatha le number engizokunika yona mase uyabhalisa igama lakho inumber mase uyibhalisile mase ubhuka imali eyi-1,000 rand kuba ukuthi ibalance ezosala u-14,000 oyofika uyiphethe ngalela langa esandleni hayi ekhadini izinto zabantu abadala azifuni ukuthi ukweswapha amakhadi thina sifuna into enedlozi njengoba bazika abantu la kamhlongo ukuthi sidume ngokuthi asinazi izilwane asinazi impundulo asinazi inyoka asinayo imkhovu into esiyenzayo sisebenza ngomuntu wakini ongasekho oyidlozi lakho angithi ubaba wakho kade ekuthanda angithi umkhulu wakho kade ekuthanda angithi uma wakho kade ekuthanda udadewenu kade ekuthanda into efanele siyenzeke thina hayi ukuthi sizosokathi ithwebule zeinyoka senze yonke into thina sokukhandela lo muntu wakini osenhlizweni yakho ayidogogo wakho uma wakho baba wakho umkhulu wakho simphendule thina abidlozi elihle simfake lewashini simfake eringini simfake efonini kwenzela ukuthi izinto zakho ziqale irane ngendlela efanele irane ngayo wena ufakazi ngakini abafanele babona bayaphumelela kodwa abasebenzi uyababona bahamba ngeemoto ama-4x bahamba ngeemoto ezahlukahlukene abasebenzi lalela-ke basizwe into eyodwa ukuthi ababuzanga kubangani babo njengoba ubuka le video sazobiza umngane wakho akubukise wena abuzanga unkosikazi wakhe njengoba sazobiza unkosikazi wakhe akubukise bamba akekho umuntu ojabulela ukuthi kuphumelele omunye umuntu yena angaphumeleli iyona-ke lento yenza ukuthi uma ubuza komunye umuntu amesana angakutshela iqiniso ngenxa ukuthi yena gaga lakhe akaphumelela akakwazi ukuphushela wena empumelelweni into efanele uyenzeke wena thatha nayo inamba ithi 083 406 8658 083 406 8658 ngomhla ka-30 ku September sibe sine special sewashi iprice ejwayelekile u30,000 kodwa kube u15,000 into yenzayo nje wena ukuthatha le number le mase uyabhuka ubhuke mase ubamba indawo yakho ngomali engango 1,000 rand kuba ukuthi u14,000 uyofika nawo ngalela langa sekwenziwa lento ngifuna ukukhombisa nje impijana anginithwasisi kodwa ngifuna ukunicathazela nje kancane ukuthi sisebenzisa izithako ezikanje ngamsukwane senza izinto ezibalekile sisuke sithwaka ngalendlela le mithi ayihlali
ihlala ngiyaphoqeleka ukuthi ihlale esigodlweni kodwa into edathi ngilethe la ingenxa ukuthi ngifuna nibone senza izinto zenzeka amahlamvu lawa sizowahlanganisa nemithi yezilwane ezithize kodwa futhi esingawona ungozi bamba la kaMhlongo akekho umuntu ofika impilo yakhe aphinde emumva ifana wonke umuntu ofika la kaMhlongo ufika impilo yakhe ingafani nempilo le ekade kweyakhe lalela wena ujwayele ugaja abanye abantu ukuthi osibanibani ubabona bephumelele bathwele ubani osibanibani ubabona benjenjanje ngoba benza into ukuthi wena uphumelela nini so bahlebile ke abantu bangakini ukuthi bathwele wena uphumelela nini lalela wonke umuntu nezingane zakhe kufanele zondle umndeni efanele wondle wena bambana inamba phela mase uyabuka ukuthi kahle kahle Mhlongo lento ngeke ngifanele yini nangalolo langa ngesinike into engakufanele soqala sicheck eqala ukuthi lento esobe senza kuwena izokwenzeka yini na mele sathi izokwenzeka isuku izokwenzeka ngempela wena imbila yaselumsila ngokulezela hlala phansi ke wena udla ilonde zikama wakho uhamba ucela u2 indoda endala uhamba ucela u2 usisomdala sekuyisikhathi sokuthi nombani manje azimele siphelile isikhathi sokuthi umuntu wesifazane wonke umuntu uhamba ecela abantu besifazane manje bayimele ngenxa ukuthi benza njani bathi mebezwa sikhuluma manje bagijimele kuthina sizobasiza nawe singakusiza ke manje asinayo inkinga yalokho into efanele yenze bamba nayi number 083 406 8658 ungabuzi umakhelwane ungabuzi kubhuti wakho ungabuzi ku-anti wakho thatha nayi ifoni ufonele thina ukhulume nathi direct mona nibuze ubuze khona sizokulekelela ukwazi ukubhuka ngemali ye1000 mhla ka 30 September sobe sinawo ngiyafunga phela njoba idlozi lakho likuvumela inhliziyo yakho iyasho ukuthi yenza lento ungabusayiphikisa enza njengoba inhliziyo yakho yenza bamba eminye imicabango mawuyicabanga isungacatshanga wena usuyicatshanga idlozi noma abantu abangasekho abafika kuwena bathi naka lento meke wayinaka manje uyakuvumela inhliziyo yakho mesana uyenze meke ngakuvumela futhi inhliziyo yakho yeka kanjalo kodwa meke yavuma inhliziyo yakho yenze lento ungabuzi umakhelwane ungabuzi kubhuti ungabuzi umalume thatha isinqumo sakho manje ukuthi ufuna ukushintsha impilo yakho asibonge kakhulu yiloko esifuna ukusho namhlanje abulayo nabahlupekile bebabasondela sondela emkhunjini yalokhonzo yimsipolo uNkulunkulu wamthwesa amandla bebaba wamthwesa amandla abulayo nabahlupekile wona wesondela yeyishideli mhlobo uNkulunkulu wamthwesa amandla bebaba wamthwesa amandla wona wesondela sondela emkhunjini yalokhona uzophila Webabiyamba lenqola webabiyamba lenqola yeyigibela umkumbikano wa yeyigibela umkumbikano wa nawe sondela emkhunjini wakho khona lo muntu angeke ulenze lutho isiphiwo somuntu angeke usenze lutho sidala